ҷамоати деҳоти Комсомолобод соли 1936 дар ҳамин минтақа таъсис ёфтааст. дар бахши Ойгар то Тоҷикобода дар як вақт ҳамин ҷамоатҳоро ташкил карданд. ин як марказ буда, Пумбачӣ, бо номи Пумбачӣ буд. ҳаминҷа Комсомолобод як бора номгузориш карданд. соли 2021 21 июн Комсомолобод ба Меҳрубод ивази ном кард. акӣ ба ҳамин мақсад карданд ки як меҳру муҳаббате дар дили ҳамин мардум ҳастааст, як осудагӣ аст, як осоиштагӣ аст. барои ҳамин Меҳрубод ном гузоштанд. инам бо таклифи ҳамин мардуми ҳамин таҳҷоӣ вай карданд. ҷамоати деҳоти Меҳрубод пеш бо номи ҷамоати деҳоти Комсомолобод маъруфӣ буд. ин ҷамоати деҳот дар маркази маъмурии собиқ ноҳия ҷойгир шуда буд. пас аз он ба иваз кардани номҳо бо тоҷикӣ зарурат шумориданд ки ҷамоати деҳот ҷамоати Меҳрубод, яъне ки мардум ба якдигар меҳр варзанд, ба якдигар дӯсту рафоқат кунанд. ба ҳамин хотир ҷамоатро ҷамоати Меҳрубод номонданд ва деҳарам ки деҳаи Комсомолобод номош бо деҳаи Меҳрубод табдил доданд. имрӯз хушбахтона гумон мекунам ки ном бисёр зебанда аст. мардум ба якдигар бисёр меҳри самимӣ доранд. дар ҳамин деҳа зиндагӣ мекунем. зиндагии мо асосан замбулпарварӣ, чорводорӣ. баъд ина аз аввали баҳор мо дар ҳамин деҳа ба тариқи ҳашар дута симхонаи иловагӣ дар назди мактаби ҳамин миёна буд ташкил кардем. ана сета чоҳҳои амудӣ ба ки чуқришон 45 метр аст об баровардем. ана бо тариқи ҳашар қатъи толори варзишӣ рост карда истодем. зиндагӣ мо асосиш ҳамин аст. аз шуғли асосии зиндагонии мардуми мо ҳамин чорводорӣ ва кишоварзӣ аст. дар ин заминҳо бештар возе аз Пумбачӣ ёдоварӣ кардем. номи ҳамин минтақа Пумбачӣ будааст. бештар барои он Пумбачӣ будааст ки дар ҳамин заминҳои дашти ҳамин поинои ҳамин қишлуқҳо пахта мекоридастанд. ва баъд ин як давре мекоридастанд ба ҳамин ба барҳам хӯрду. шуғли асосии кишоварзӣ ҳозир инҷа ҳамин картошкапарварӣ аст, ғалакорӣ аст. боз дигар сабзавотое ки барои ҳаррӯза дар кор. чорводорӣ яке аз соҳаи шолпарварии мардуми ҳамин ноҳияи Нуробод ба шумор меравад, махсусан ҷамоати деҳоти Меҳрубод. зеро мо кӯҳу камарҳои зиёд дорем ки фасли тобистон ҳамаи молҳое ки ё берун аз ширҷӯшию дигар ҳастанд онҳоро ба онҷа мебаранд ки онҳо бояд дар онҷа боз вазни зиёдатӣ гиранд ва ин боиси рӯзгузаронии мардум ҳам мегардад ва мардум ҳамин чизро бисёр истифодаи хуб мебаранд. умуман зиндагии мардуми ҳамин ҷамоати деҳот, шукронаи соҳибистиқлолии кишвар ва сиёсати хиратмандонаи ҷаноби олӣ имрӯз мардум бисёр дар як фазои ором зиндагӣ мекунанд. он чӣ ки аз дасташон меояд, кадом шуғлеро ки барои худшон писандидааст мекунанд барои рӯзгузаронии хиш. дар деҳа бечорво зиндагӣ маъно ҳам надорад. касе зиндагӣ мекунад хай дар шароитҳои мо нисбатан танга, ҳам як миқдори муайян, як гов, ду гов, 6-7 гӯспанд, 10 гӯспанд ба ҳисоби ёна мехӯрад. хай чорводорое ҳастанд ки моли бисёр доранд, гови бисёр доранд, ба ҳисоби миёна мардум осуда ҳамин як миқдори муайян қай зиндагӣ мекунанд. бе ин ҳам маънош нест ки дар қишлоқ бегову мол зиндагӣ карданд. баҳор ин сол як аҷоиб омад. зимистон нашуд. дар ҳамин сини соле мо кардем ҳамин хел бебарфия найдем. тамоман зимистон нашуд. баҳор барвақт омадаш. доданд ҳамин хел солое ки чанд сол пош ба фирм соли 2013 буд барои наврӯза ҷашн гирифтан. мо барфора руфтем, ҷо кушодему, баъд наврӯзия ҷашн гирифтем. ҳозир тамоман зимистоне, барф нест. баҳор барвақт омадааст. ҳар соли хотиҳо барфай то моҳи апрел иҷода барфай киштикор дер сар мешавад. яъне сол ки барф хистагия мо киштикора сар карда истем.
деҳаи мо дар қариб як 1100-1200 оила занбур аст. Зиёд аст кам не. Тирамо хай хирокаша мондан дар кор, маҳкам кардан дар кор, гирд баноша бо барвақтарак агар барф бисёр боша, хок задан дар кор ки ҳамон болош сиҳа боша. Фаҳмаки ин бор шидаст дар ҳамон занбурам. аспаварҳо ҳастанд акн дар бо қишлоқҳое ҳастанд ки тамоман асп надоранд. шароити чун нест. Дар тегирми аспаварҳо бисёр ҳастанд, дар лангар бисёр ҳастанд, дар пандучӣ ҳастанд хоҷагиҳое ки бе ҳамин асп ман хиёл мекунам ки зиндагӣ карда наметавонанд. як шуғли хуби варзидаи ҳамин деҳаҳои мо аст, мардуми мо аст, аспарварӣ, бизкашӣ. در تویومون، در معرکه همون، در همه کارمون همه کلچچک میکنیم. با فرزندوم را سوغاتی روی میکنیم و خشت آروم را خبرگیری بریمی میکنیم. و که بویا و بویامون همون پیش همه خیلی اومدگی میده با ما فرزندوم همه خیلی راهبری میکنیم که این همه دستی همه بوی بویامون فراموش نشوه همه یار بکنن. این کلچای میده فکر میکنم که در همین منطقه هست. بود در همین منطقه، در همین نوحیه و در همین جماعت ما بیسوده. همین نونوی میدان مردم ما برای معرکه هاشون، برای تو تماشاشون، برای مهمونشون البته میکنن. این یک عادت خوبی مردم ما است. این با همه چیز میخری. اینا مسکد هم میخری، جرغوت هم، قایماق هم، قنچوی هم، بسیار با مزه قنچوی هم. بهترین با مزگی با همین قنچوی میکنن میخرن. این هم بستنش آسونه. وای اینا مثال بسیاری آدما 80 همی دست میگیرن میبندن. بسیارش با میگه خیلی او خیلی بزیبای یک تا با میبندن هم قخشرو میویا. نونام خشرو اینم تا گردچوی کلون فتخمیروی کلون تا میبندیم. تا با مزه خشرو با خامترش توز میکنیم. چاپوتیوی خشرو کلون میکنیم با رفیدوی سیواجاوا چوروجاوا هم تا شروع میکنیم. بانوانی همین جماعت دهات بانوانی هستند که بسیار هنر کدبانوی خوب دارند، بسیار نانهای خوب میپزند. از جمله کلچه‌ای که امروز شهرتی قریب که بگیم بیرون از کشور کسب کرده است، مخصوصا در همین مردم جماعت دهات بسیار رواج یافته است و همه ساله با طرزی نو و با یک لذت دیگر پخت و پز کرده میشه. همه فرزندان هممون نوشون میتین، کیلونو را نوشون میتین، فطیری تهچر میکنیم، همون تا فطیری با اون کورک میکنیم و یا فطیر شکرو میگیم، برای شکرو میکنیم، نزولا میگیریم، اوشوی بوریک میکنیم. همطوری همی بوی بویامون هم خیلی میکردن، ما هم خیلی کرده و رفته سودی. اولا 10 قپی میکنیم، حوزی همی 2 قپ میکنیم، 3 قپ میکنیم، کم میکنیم. تا بسیار نمیکنیم اکل. در روز یک جای بند جمع گیر میشیدیم، تا 10 قپ هم میکنیم. همی تو پایپگویی روز میکردیم، تو ساعتای 5 علاوه روزگارش روز میکرده، بندندش علاوه میبست، برمدش میبرد، میدود، میبستن. اوروغان کنش اوروغان میکرد کارسونو ده قپو میگیریم. همه اگر پشتش غاز میومد با یک تا پشتویی رو با توزه میکنیم، سرچو قطعی با توزه میکنیم، علاوهش سوز بیوه شروع میوه. روز میکنیم، تیار میکنیم، همی جایی که علام و سوخت میویم، تا 5-6 کسه یا تا دوغ میمونیم، تا میگیریم میبندیم. پر میکنیم، چهلک هم میکنیم و برنده رو اوروغان میکنیم، قپو دا میگیریم، پر میکنیم.
авлоди мо ҳамаш усто гузаштагиа. вақте ки соли 79 сол ба армия даъват кардан мана, баъди армия омадам, ҳамин корҳои бо бигии падарма, мақсад авлоди худмона, ҳамин кора мо сайқал додем ва хостем ки ба мардум хизмат кунем, барое ки мардум дар ин кор бисёр ниёзманданд ва талаби ин чизҳо бисёранд ва ҳамин чиза ман хостам ки бо ай хидм нақшабандӣ кунам, мақсад эҷод кунам, чанд намуди дига эҷод кардам ва халқа хизмат карда идам. табақтарӯши мо тақдиршо бисёр устои хуб аст, беҳтарин усто аст, беҳтарин таваққуро ҳамин усто тақдим метарошад. ҳа шогирдои хубам дорад, шогирдои хубам тайёр карда истодааст. ха бигем ки як касби бобигиша. калонтарин табақе ки мо 2013 дар ноҳияи Нуробод як наврӯзӣ гузашт. ҷаноби олӣ худашам дар ҳамин ҷа мақсад омада буд. 1.35 буд. 1.35 буд. ҳаваям ҳозир дар музея. дар музея ҳам табақи ман. калонтарин табақе ки 1.33 ҳай. баъд сочира бурданам, табақон қатъи чанд қадар мақсад намоиш додем. махсус мардуми ин ҷамоати деҳот бисёр мардуми ҳунарманд ҳастанд. ҳунармандони беҳтарин ноҳия аз ҷумла табақтарошон, тирезатарошон, устои оҳангарон, аксаран як қисм палвонои хуби ноҳия ҳам низ аз ҳамин ҷамоати меҳробод ҳастанд. ҳамчунин донишмандони зиёд ҳам дорад. ҳамин одаме ки сабр дошта боша, дар ҳамин кор шавқ дошта боша, ҳамин кори нозука, кори қина, баъд ҳамин қувваи ҷисмонӣ дар ин бисёртар сарф мешавад. бисёр одам ин кора намекуна. ин қа кор мекуна, басш мекуна. чандин шогирдо баровардам, фақат як шогирди асосием ки дар душанбе дар чи аст, дар фабрика ҳай, ҳаваи ҳамин кора ба кала гирифт. як се шогирди дига ки баровардам, ин қа кор кардан, станок рост кардан, дига кор накардан. чормағза бибари 1 сол бестаку сирх меояд, сафедиш гум мешава, беҳа табақи хушрӯ меояд, ё ки тай чалш мекунӣ, ваям зур меояд, беҳа мустаҳкам меояд, баъд ба зеб меояд, гилиш мебарояд. ай таб вақте ки бибари биёри битрошӣ, хеле ранги ба сифат намеояда. ман бисёре ҳамун одамое ки мисол ҳамин чиза мехаранд мегӯм ки агар ба шарти ягон ҷога дошта бошад дар дуруни намакҳо бумонаш, дар дуруни ои намакҳо ё ки бичӯшонаш, беҳад хуб мешавад, барое ки ҳамин намак дар ҳамин вуҷуди табақ ки медороя мешина, вай қоқира дӯст намедорад намак. ҳама вақт намнок аст. вақте ки намак ҳамин табақ намнок боша, каҷала намешавад, намекафад. вақте ки мисол ҳамунрам дар афтоб муниш ё ки хонаи гарм дар бумуниш агар аҳамият натӣ мекафа, вай набоша намекафа табақ. агар дар коса бихӯрӣ сер намекунӣ, дар табақ бихӯрӣ ҳам ба лаззатай, ҳам ба ҳазур мехӯрӣ. маззаш дига айда, хеле ки мисол коса, ай косада табақ хеле ба лаззата. не ки фақат як табақтарош бошам, тиреза метарошам ки ҳамин қисмҳои тирезаи пластикие ку ҳавай ҳамаша ҷо мекунам дар ҳавай. ҳозир тарошдагӣ тиёр дорам, краска кардагӣ тиёр ҳамаша ҳамин дорам. бод мақсад чирдак мезанам. дар ин корам беҳад дастам усто аст.
زوالای ما ای آرد نمک آب قطی وای می شود تیار می شود. این زوالا را تنگ مینن میبرن دیگ گایت دیگهش میبره میمونه در دیگ گشنیچ پیاز می دوزن و که جوش آمد با این شمی می دوزن و مینن در طبقه میکشن با زیادیش آشی او مینن در کسو میگیرن در میکشن با دوغ. اول همی آچم نشان داد آشی باریک بریدن شه خیلی همه کاسیب نیستن اول نمیتونی بریدیم خیلی نشید آش کمتر به نمک کردگی بدون ریختک خیلی بعد یاد دادک آچم تونستیم بریده یاد گرفتیم بریدن شه حاضی باشه میتونیم کرده میبریم با گندوشک مینن دلده و کشک و موچ دلده با دوغ و دلده با شیر این آشی باریکه او قطنه کی بعدش نمیکنی و آشی تو پشه تنه کی تنه میکنی یا او قطنه کی بعد میکنی اکن آشی بریده اهم قدیم هست دادمو مخصوصا من در خوجگی من هفته یک مرتبه همین آشی بریده را میکنن یک اوقات بهترین ملی ما است و یا که همه اردو دخترو و یا با زولا میگیرن میبرن دادی و جوش میورن میدوزن با دروای پیشایی با وای شو چیش میگن لوبی شو لاولون شو بولو اگر وقتی سبزی سبزکوری باشه لوبی وای هم کوچیک بودگی شو همه هم تیور میکنن در پاولوش میپرتن قدیم الایون همینجا بود که شغبندی بین همی خونه به خونه همی شغبندی جدا میشید اینش جمع شده همون شغلشون بسته ایستادن خونه را خونه یک دیگری جدا کرده کارهای باری نه پیشوی درختان و همون زمین ها را به شینوندن تیور کرده ایستادیم سمت‌های اساسی زندگی مردمی پیشترای ما بود که شغل یعنی که این با بریدن همین شپه‌ها و با بریدن همو هر گونه بوتهایی که بودن اونها رو میگرفتن خاصی مردم بودن که یکمش که وای حبلی‌ها رو از بیرون حیا میکرد غیر از این یگان چروهای دیگر سبزی داخلی خانه‌ها را نمیدید که با اونجا رفته اونها را اسراف کنند خورد بعدا برآمدن همین سیمتورها برآمدن که سیمتورها گمان میکنم چه نسبت به اونها خیلی کم فعال بودن برای اینکه چروها و دیگرها همچنین میدیدن میرفتن گیاها و دیگر اون بوته‌ها و اون چیزایی که سبزی و سسکوریایی که در داخل خوجگی‌های مردم بود اونها رو پایمال میکردن. خونه همون یکدیگری را جدا میکردن که همچون سرحد همین خونه با این خونه همین شغبندی بود از قدیم الایون همین ماندگی بود. دیگه شغای گوای مولای زنبورای این هم یک غله‌کاری ما غله می‌کاریم بود. مسافرو باندن انا چی دوره مهارت داره یا شو اگه دیگه با اون سدکای شغل حواسونو به همین چی نکی دخ همون مسافرو با شغبندی که باندن بسیار بازی می‌باندن. خوشبختانه با پیشروی جامعه روز به روز که جامعه در پیشروی است امروز تمامی مردم جماعت مهربانمند مردم ناحیه نورآباد برای سبز و خرمگردانی همچنین برای تازه و آزاده گرداندن کوچه‌ها طریق‌های نوی یعنی که دیوارهای را میکنن که طریق خشتی و طریق سیمین بلوکی دیگر هستند و همچنین با آهن‌ها نیز طریق شیخبندی رو عوض کردن که بسیار راههای خوب است. همچنین زیبیده هست البته زیبیده هست یکی با وابسته به پیشروی جامعه با پیشروی
сохтору бо пешравии зиндагии мардум тақозои замон аст ки мо онҳоро бо чизҳои нав иваз кунем ва рангубор диҳем. шукронаи ҳамин фазои хубунек иқдому дастурҳои ҷаноби олира пешвои миллата мо дастур кардагием. дар ҳамин ҷамоат ба муносибати 35-солагӣ 36 объект иншоотҳои ва маиширо ба истифода додем. имсол якчанд объектҳои нав сар кардем, иншоотҳои нав сар кардем. масалан дар қишлоқи дегаи як майдончаи замонавӣ сар кардем ки бисёр аҷоиб меояд. боз дар ҳамон ҷо як ғора барои рафтани талабаҳо 30 метр кӯприки ҳавоӣ ҳамин рӯз кора сар карданд. боз дар дигар қишлоқҳо дорем объектҳои нотамом. дар Тегирмӣ, дар Севак майдончаи спортӣ, магазин, хайр, китобхона сохта истодем, сартарошхона сохта истоданд мардум. خاک سیاه جان گریف لاله به دامان گریف ایش گریبان گریف از همه سامان گریف خاک سیاه جان گریف لاله به دامان گریف ایش گریبان گریف گفت که نوروز شد ایش گریبان گریف گفت که نوروز شد ایش گریبان گریف گفت که نوروز شد